नेपा च्यानल सोया चुना दिपि सकल सोकुमी बाजु मेजु बिन्द दुनुलन छिन जोजुलपा नाप लस्कु स्याना चुनाजी सुशील साई चिकपिन स सोया चुना दिगुदु ज्याजो सेलिफ स्टक टाइम अले ठुगु ज्याजो सञ्जिम स नेपाल भाषा खेलकुद खेल तिथि मनोरञ्जन खेले थगु ना ज्याका दिरुङगु बि तिथि व्यक्तित्व बि नाबंगु खलमला चिकपिन गुन्याने न्यबया चुना गुख थथिया ठौया ठुगु ज्याजो सञ्जिम स लोकौ वाम मिहालामी सञ्चारकर्मी नाप नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया उपाध्यक्ष पाजो सुरजवीर बजाचार्य जुया द खना बलाई नीति बनागुदो चासं बेकट लस्कुसिया लस्कुस्तो सिता ज्याजुले सुबा जोजलपा दक्षिणले पहिला छि संचार क्षेत्र विषयले पछि छि गाउने संचार क्षेत्र छि गब्लेन छि प्रवेश याना दिया संचार क्षेत्र निगु दशक सिमे अफ दतई दक्ले आकर्षण रेडियो ख दक्ले आकर्षण जो रेडियो ख रेडियो निन ब्ले सिउपरि वो मजा रेडियो निन ब्ले सिउपरि वो कल्पना अले वो कारण थइबन बलिज चुका दत 100 मेगाहर्ज तो रेडियो नेपाल एफएम अन क्लासिक एफएम कया तबले छिस बिन्दुना सचिरिया सूर्यानो वो सूर्याना थइपरि थो संचार जिन्दगी सुरु जो ख थो जीवन सुरु जुला अले अनलिपा रेडियो सगरमाथा अनलिपा नेपाल भाषा ज्याजो यहाँ आ थौकुने इमेज च्यानल युपरि इमेज न्यूज एफएम व इमेज एफएम 97.9 इमेज न्यूज एफएम 3.6 अन चाहिँ खेबा छ ज्याजो नेक्यु कदाबले छोसेरे नेपाल भाषा थइ माबा अले मेउ दियो थइ कर्म पाएको थ खेबा छ न रेडियो थइ जीवन ज्याजो दो जस्तै आछिसन थो संचार क्षेत्र प्रवेशला छिसन तैदिला रेडियो न्याना न्याना चाहिँ उगे जुगाब बढे जो अले थो क्षेत्र लगे जुइद दक्षिणले पहिला छि घटना चाहिँ थो क्षेत्र चाहिँ बाँचाइदिया वो थइ पनि मने संसार ध्यानो तय जी खता अले रेडियो सम्बन्धी छौ तालिम छु क्यार गामतिलु अले उबले सुमन खरेल आथुनेला कान्तिपुर टेलिभिजन जुला वो टाइम बीबीसी अले बीबीसी थयो ज्या बिदा जुइबले छौ ट्रेनिङ 11 यहाँको वो 11 यहाँको पनि ट्रेनिङ कया थो रेडियो पनि जीवने दुआउ ख अले रेडियो लिपा अले बसिबे न्हय खला खसा परिपरि थियो छिउ सोनिगा साहित्य पालार गा नेपाल कमर्स क्याम्पस हेदु सोनिगा साहित्य पाला पाखे देन्दछ छौ दम्पो पिथनिउ चलन दुगु दक्को पाला पाखे पिदनी अले वो टाइममे क्याम्पसे भुपि सक्सिन न कविता छुयो बाख छुयो चोसु छुयो अनेक कथा या छौ गो अभ्यास छु व क्याम्पसे दिने जुब्री अभ्यास अले वो अभ्यास जुब्ले सोनिगा साहित्य पाला पाखे सोनिगा दम्पो पिदनिउ दम्पो पिदनीबले जी वनुबले सोनिगा साहित्य पाला बन्द ज्यास्ने अले उबले जिपि वने रुंकाली मेमसम दाजु विजय साके रामपै साक परेजमा वेक दाजु बसिबे न्ह सोनिगा साहित्य पाला खेसना जायाम परि खनि अले वेक दाजु यो पाखे सोनिगा या ताचा 40 सात के सोनिगा बारे 6 सात के ओ सोनिगा साहित्य पाला पाखे उबले दक्ले नापा वो दम्पो पिदने रुंकाली अले मेउ दम्पो पिथनि नीति थमेसा सम्पादन या जिम्मेवारी होला न्यू दम्पो थमेहा सम्पादन याना वो सम्पादन यानो ब्ले सुपरि अनुभव युपरि खन खत उकै नीति यामा अध्ययन यु खन खत कविता लिसेंस तु गुलिन छिस पत्र पत्रिका तयार या नीति यही उपरि अथवा उके दुठै पनि गुल्न दु विषय अध्ययन या निसे के आ छबु बालाउ दम्पो गैना पिथनि उतै गु जिम्मेवारी थके बोला वो थके बेरुगा वो दम्पो पिथनि जाजुल तर दम्पो पिथनि ज्यालिसेंस तु पत्रकारिता सुरु जुल दयो ठ्याक्कै अनुभूति ला मजो अले अनलिपा लिपि न जाया खनगा लिपि जाया खन दियो अले क्याम्पस युपि ब्याचलर सिरेका अले अनलिपा येले लिपि थपु गुठी आनन पुनर्जागरण वया छौ इ लिपि थपु गुठी पुनर्जागरण अले वो पुनर्जागरण लिसेंस छु लिपि युपि प्रचार जया छौ इले लिपि प्रचार यो नीति गु छौ कार्य समिति दत वो कार्य समिति न उपाध्यक्ष कथा छना जायापति होता छोला त को पासमी नाप आफलापि या जैना पि पासमी दिसे नुपि न छना अले जिबिन गनि क्याम्पस पि जोलो जोस न दु एले वो लिपिन सेका लिपि बारे सिन्यु जाना याना गेना प्रचारहरुगा जाना याना वो प्रचार इले दक्ले बालाउ छौ माध्यम सुजिफु दैपरि वो माध्यम मालिले लिपि माध्यम छौ पत्रिका पिथनिउ दैपरि खवला वो दबु कार्य समिति हुने आज अले वो दक्ले नापांगुल वो दम छोति लेपो खकावा थफु लेपो राव वो इले वो लेलेपत्ति पिथनि लिपा वापो न जुला अले वो पिथनि ढुंकाली भरिसा पत्रकारिता प्रति जी समर्पित जुला जुब्दी लम्फु विस्तार थ्वे जुयाउला दै पनि न जुला अले अन लिपा यो पनि लाइन दियो रेडियो ला निरन्तरै जुया चोंदो जस्तै छिसा ट्रेनिङ यो खलान दिला दक्षिणले नापा जस्तो क्षेत्र बायो सान यो ट्रेनिङ कया जन लेसिप्टी अनुभव पर्छ खना दिसन
ट्रेनिङ क्यासनले उसले रेडियो नेना एफएम उपरि चलन सुरजी रुङ्ला एफएम चलनेला एफएम दिउला छौ रेभोल्युसन ख रेडियो नेपाली माध्यम गो सञ्चार जुयाचौँ ख अले एफएम माध्यम सञ्चार जुइ ख त वो सञ्चार उपरि शैली पात मनोते नयाँ शैली पात अन मिनिङक्यु शैली पात मनोते उपरि वो गो छौ औपचारिक पाउ उपरि सञ्चार छक्ल अनौपचारिक पाउ उपरि स्थिति जुल अले वो जुबले अले थयो पाखेन अब ट्रेनिङ कैबले न थै पाखेन औपचारिक अनौपचारिक सुख आखिर उठो कम्युनिकेसन थै पनि कन्फ्युजन यु ख वो टाइममा देखो पनि द कार्यक्रम त लुमा व ले वना छि ले नाप्लाई पिंके वॉक्स पॉप कोही उपरि चीज त लुमा अले अबे कपनी दिसे काउ त दक्ले नापाला अगेना काउने आ छुरिया खला हेना कम्युनिकेट आउ छुडल्ला छ हानो मन त मेरो किस्म रेस्पोन्स बियुज ग खला गे आउ एकदमै थाको परि जाका सुरु यो फेज अले अब वन ट्रेनिङ ए दिनका अब सुना छुपरि थो जिसन कया दिपरि स छुके प्रसारण जी तकान्यन रास छुरायो एबी यक्को दु आयो पनि अले वो टाइम न छोन्यु कार्यक्रम त देखा वो कार्यक्रम देखो मध्ये आलोचना न जुल सुरु औपचारिक अनौपचारिकता यो दथि कार्यक्रम गेजीमा कार्यक्रम दिउ सुख कार्यक्रम यो थो लक्षित श्रोतानसिंह क्या जिसन या पनि ज्या सुख होइपरि सुरु यो फेजे बुली थय त रिसा सेके मन दु थेना दयासनी अले सला मसला थेना तनाव न दयासनी व तनावी बिचे न्यासा वो अलमले दथि यो कुछ सेके खना अन लिपा न अजाको आफ्नो ट्रेनिङ त जुल गति कि रेडियो सहर माथा नेपाल भाषा ज्याजो यहाँ किउ चले रेडियो सहर माथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो व्यक्तित्व पे हया को ट्रेनिङ त बिउ सूर्य त वो ट्रेनिङ न एकदमै बाला ट्रेनिङ ला जी जिन्दगी कयो ट्रेनिङ है वो ल्याख ट्रेनिङ इले देखिमा अपनी कार्यक्रम देखु न अझ व्यापक जुल अले अनलिपा रेडियो सगर माथा जाइनो इले अनि पनि टिम भयो आना समाज जुल वो छौ सामुदायिक रेडियो जुल अले जिमुनिति समाज दक्ले महत्त्वपूर्ण गाथा यो जुल वो संगति लेखन आनो संचार भयो व्यावसायिक ख वा समाज केन्द्रित जीव ख त्याबले व्यावसायिक न्याउन त मरे कम गाउ जुल तर समाज अपवदै व्यवसाय यो पनि प्रभाव व्यावसायिक गतिविधि प्रभाव अझ कम दैला थे आनो अर्थ ल योको विकास हुँला तर वो इले यो इ लुमंकी ब्ले वो इले वो माइक जना दको बॉक्स पॉप कलेक्सन याउने से क्या इन्स्टिट्यूट काउने से क्या सेकासनो टाइम यो इले यानो पनि अभ्यास त लुमनी ब्ले एकदमै न्याइपस वो इले पनि तनाव न छौ किसिम तनाव न दु एकदमै न्याइछ एकदमै आलुमनी ब्ले जस न्याइपस एकदमै न्याइछ रेडियो दिउ आनो एकदमै न्याइ पता आछि टेलिभिजन माध्यम थुबैले सोकुमी पिना पनि थरे सल न बिहान छौ रुचि माध्यम न तर वो टेलिभिजन यो पनि ला एकदमै विकास होला थोदिउला विकास यो मेउ छौ चरण रेडियो न थयो जीवन देउ डोली चाहिँ रेडियो दियो न्याना मन त्यसमा कल्पना यही अले रेडियो दिसेस्तो जुइपली गो कल्पना खा हुन एकदमै न्यायपिसनी कल्पना जुला रेडियो वो कल्पना शक्ति त बढेना त यो निसेकया रेडियो निनिबले गयमपति मनुना नोनाचो चाहिँ सुमनुना नोनाचो चाहिँ धयो पनि गो कल्पना खा एकदमै न्यायपछि छौ कल्पना दुनियाका थपिन्छ न अझै वे जाजो त यो को इले देखा स्वास्थ्य सम्बन्धी निसेकया तो मनोरञ्जनात्मक ढल मे निसेकया प्रतिस्पर्धा निसेकया छुछु रेडियो अभ्यास यु ख प्राय कार्यक्रम त प्राय जाजो त देखा अझ ख्यापछि निवेशी राव कार्यक्रम छ त छौ लुमंगी माका हजुर ओ लुमंगी मा कारण न दो इले निम पास्मी चना सूरज व्यञ्जनकार जी निम चना अले स्क्रिप्ट चाहिँ अपैना पाला जीवलाई अले वो एकदमै जोक्स त मुङ्क्यो अले सूरज छथ्या जी छथ्या अले वो जोक्स त नेवा पहवेको छौ संवाद देख्यो जमा सोंगु न्यू ब्रेक जी सोंगु पार्ट जी अले वो आधा घण्टा यो कार्यक्रम में निमेशा लाइभ वो परफॉर्म या जोक्स परफॉर्म या वक्त छौ नाटक छौ प्रहसन छौ ख्याल वो प्रेजेन्ट या अत्यै न्यायपछि छौ वो गर्दै ढासा अभ्यास हैन जुनले निम्म एकदमै घरघरला निर्मावरी अवस्था रहेछ गुली थय त एकदमै न्यायपछि सिचुएसन त अले अनालिपा वो जब गुले छि लाइभ पनि ब्लेना छगनिको अभ्यास हैन लाइभ मा अवस्था अले वना एकदमै न्यायपिसन ओले वे इले गुले प्राविधिक पासा पिन मथेनास्ने इले प्राविधिक जान सेकेमा पनि अवस्था न होला स्क्रिप्ट सेमा पनि अवस्था न से क्या दक्को चीज वो टाइममै अभ्यास एकदमै न्यायपिसन छौला अभिनय न या मला अले सूरज व्यञ्जनकारला एकदमै मसिउमा पनि अभिनेता जुला अले हामीले त यो जिउ पनि अभिनय पनि कम
सूरज एकदमै बाला थे ताई होगा द याबले वो थमेसा वो रेडियो एक्टिङ याबले अले द उबले कम्युनिकेसन संचार जीवनीति ख तर अभिनय जीवनीति मखु थिएन ताई होगा तर अर्खसान अभिनय न गथिके आ फिल्मे छौन्यु फिल्मे अथन ज्यावना अलेलि डबिङ यु न ज्या ज्यावना ताबले उब्लेसु संगठन वन ज्या ज्यासन तर लाइन चाहिँ जो लन्डिउ चाहिँ छौ संचार खता अले मेउ दिउ जो एकदमै समर्पित गर्न यहाँ उन मफ्त तर संगीत छौन ख चेउ छौन जो समग्र रूपमा खलामा लाछ सम कलाकार ने गया संचारकर्मी छौ थासे दुवे जुल नापा चाहिँ कलाकार अझ स्क्रिप्ट राइटर मल्टी ट्यालेन्टेड पर्सनालिटी सिको जुल अब वो दको सम्बन्धित रेडियो नीति न अभ्यास जावली से चेउ कम ज्याउन गुली स्क्रिप्ट लाई एकदमै बालको ट्रेन मालिपटी अवस्था दै अले वो लिसेन्स तु नयाँ माला नयाँ नीति बुक त चिसम बुक बालको नयाँ गाता हामीले अन शब्द निसे के अनेक चीज त बोला चेउ अभ्यास अन मावे जुल चेउ अभ्यास थाल्छ कि छु छन्दात्मक रूपमा चेउ दिउ खसा अन मेउपटी गुण विकास माला नयाँपटी सयुपटी खवला उच्चारण यो खवला त कतिको वो लिंक खजुला तको स्वापु दुए खजुला अले वो स्वापु दुपरी ख मापरी ख तको फयाफको विकास कोशिश होला विकास युपरी निरन्तरता रामलका छौ सेक्युन निरन्तरता जायौन निरन्तरता हजुर छौ छिसा चाहिँ नखदिन नतैदि लागि लिपि युक्ति विषयले कया जो नेवा लिपि चाहिँ छौ पौ छिसा वो टाइममै जाइन दियो जस्तै अले वो छिसा वो नेवा लिपि चाहिँ नि अयुक्ति पौ पिकाइले जस्तै मनुटेसँग बनि पनि युक्ति रेस्पोन्स चाहिँ गयो किसिम होला उबले एकदमै बाला दियो अझ थुके छौ तनमा सुदुर आछ वो लिपि छिसा कम्प्युटर विकास हो लिपि वो इले अथि लिपि देखियो त यो मर्नी आला फन्ट दु वो इले मोरो अले दीपक महर्जन धामो सम वेक ग्राफिक डिजाइनर न जुल अले आर्टिस्ट न जुल अले वेकल डिजाइनर न दिउ आखन बाला त अले पत्रिका पिका हामीले छक्न योको आखन माला पत्रिका पिका त रञ्जना लिपि हेडिङ अले कोही उदको प्रचलित लिपि वो जिबे न्यू लिपि न गुलिन वो हनातै आख ख जिउ समस्याला वया खता हनातै आख चो कोही हनाइं कि बोले आख त ज्यावयो अनेक वो कारण न छिबरी फन्ट विकास गर्न छित योको इ लगे जुल आ देवनागरी ल आख बछि छि चाहिँ आख बछि जि मुख दुईपटी धारणा जुल दको आख सोल गाला छ दको फुङ खन दुईपटी अले वो कम्प्युटर लि फन्ट विकास यहाँ वो पत्रिका गु पिकाउ ज्याउ न मेखे फन्ट विकास न जुला अले मेखे बनि पिन्यु संख्या न बढे जो ओ टाइम में एकदमै बाला रेस्पोन्स दु लिप जुली से जिसना जाय म फ्यान दु मतलब लिप थको गुठी युपडी वो गुत्तिब ख उत्तिब दया छो न थापे आउन अले उके युपडी आ थापे साथ किला थापे मतलब भयो छु कारण हैन जया थापे आउन अब वो लिपा नेवा तपाउ साइजे दुख लिपा छिपाउ साइजे वो पत्रिका पिदन छिपाउ साइजे कन्टेन्ट ज घटे जाउन चालाथि चिसा पिका फट अन लिपा वो पासपिन संख्या मो जाउन जेपी पासपिन अबले विक्रम साक्य वेकन मेट्रो एफएम ख वेक सह सम्पादक अले जी सम्पादक ज्या जैनो वइले तस्म तरौ उत्साह लिपिदिसे स्वाना दुख एकदमै बाला उत्साह दुख दथुइ हान तनाउन थोइले हाक्न न लिपि उपदि उत्साह दु येले वो उत्साह भरि चाहिँ कम ज्या छौँ तर यहाँ नेपाली लिपि गुठी थुगीले एकदमै बालक जाइना छौँ हजुर अले ओके यहाँ महानगरपालिका योगदान न दुए जुला येले न अझ वे स्थिति बोल लगाता आशा लिपि थप गुठी हान न ओके पुनर्जागरण वही बड़ी अवस्था होला छ पास मिला दु याना चुना दिउ दु आनो लिपि सेनि ज्याजु तर नापत है जाव परि उत्साह वो भलंके मफ्त वो भलंके दु आछोल कम्युनिकेट या परि चीज खता पत्रिका गुली प्यावै बुनिपि गुली दै दै परि खता वसिसन लिपि युक्ति खे चाहिँ मनुटेसन इन्ट्रेस्ट मतौ चीज त्याज अझ येले चाहिँ विशेष याना छु कारण थे जो त लिपि चाहिँ नि नेवाटे स थयु लिपि मम्स्यु कारण चाहिँ छु थे जो बुनिपिनि व सेनिपिनि वे खता आ सेनि दु सहज मजुला गतिके नेपाल भाषा बन्यो त्याको त छिसौ छौ योजना देख मलाई मस्ते त नेपाल भाषा सेनि त्याको त नेवा भाषा वंक्यु स्कुल आउके जिबि कन्सेप्ट प्याफु हानो अनलिप खे भाषामा बनिबले थम छ कमजोर जिउ खला तैपरि ट्याफु अयोपरि ख योको चर्चा न जु तर वो वास्तविकता मखो थयो भ्या सेके रुंगा अझ विकास यो खता लिपि न अथे गन सेक्यु सुना सेनि
अले लिपि सेकेर हुँगा यो पनि प्रयोग छु रञ्जना लिपि धाल चिस थयो ना चोइ रञ्जना लिपि स्वेबले मन याइ पस्ने लिपि जुला प्रचलित लिपि स्वेबले यो बाला उलिमिछि चिन्सोता लिपि दु तर छ्या प्रयोग गर्ने दक्क थयोवे समस्या हैन ख आला प्रयोग या ठ्या माला गो जाजु आछौ दुने रञ्जना लिपि सम्बन्धी छु गन जुइ धाछ के मनो त्यो रुचि न दु रुचि बढे छ आउनमा हान न थो नेपाल लिपि अझ ना यो लेख्न ताउ खसन नेपाल लिपि हान न उले प्रचार जिमा रञ्जना लिपि गु देशै सीमित मजु देश त मसिक्यौ नीति रञ्जना लिपि प्रयोग जुलर गान ताई संयुक्त राष्ट्र संघ दर्ताई नीति व लिपि देव लिपि कथा अभ्यास जुपरि लिपि आ थोइले हाक्न न थो जागरण गो या छौ जागरण तब्य जुइमा छिसा थो गो रिजा थोइले मन्त्र गागु छौ थमेसा उइले यानुपरि जायुपरि छौला निरन्तर अयुपरि अवस्था मदै आउन दुःख न खत अयो दुःख आमरेमा आशिका भए या छिसा फुची ज्या न नु पुस्तान फुची मेपिन आपलो स्वयमा थो अभियान दै न खत छियो खना बला हाना निरन्तर या गए जी सोकुमी बाजु मेजु ज्याजुले आरास बजाको गु दिपा हिजु तिम्रो त बजाको गु दिपा लिपा हाक्न लिउँदानीको खना बला सिक बिनु यानी या बेको हेजु आरास पल्क ब्रेक सोकुमी बाजु मेजु त बजाको दिपा लिपा हाक्नस क ज्याजुले लस्कु सेना जना छिकपिन स सोया जना दिगुदु ज्याजो सेलेप स्टक टाइम अले थौया ठुगु ज्याजो सञ्जिम स लोकं फाम मेहालामी नाप चाहिँ नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया उपाध्यक्ष नाप सञ्चारकर्मी सुरजवीर बजाचार्य नाप खला बला याना जना गुदु चासं वेक नाप गु खला बला हाक्न निरन्तर दया छिजै ठो सञ्चार क्षेत्र गुल्टाको चुनौती सामना याना दिया थन्तको वेदा एकदमै चुनौती दु छरासा आछि छौ रिपोर्टिङ यानी ती उनी धैवेन छौ चुनौती जुला अन थिति कथा या चुनौती अझै हाथ्याला दया सुनि मेजुला वो बाहेक जीवने जी यानो ज्या नेवा भाषा संचार जो दक्ले मनको साबरी जुला छारा छ थयो मा भया जुला अले मा भाषे वो संचार तस्का आवश्यकता थिएन जुला मा भयो व्यापकता नीति रेडियो टेलिभिजन माध्यम पत्र पत्रिका माध्यम गुली भया व्यापक जी उली भ्यालाई पिन्यो संख्या न बढे जी अले भया माना छनि पनि छौ जान जुलवा कथे कि आ थोय छिस थरे खलना छ न थो रेडियो ज्याजो दिसे सोचिब्री गु थो टेलिभिजन ज्याजो दो थुगु ज्याजो न सोया छना दिपिस न थुगु इले नेपाल भाषा अझि छलास्नो सोचो खवो यो पनि उत्सुकता न दै अच्छा उ कथा बोला एकदमै जुए जुला ओ बाहेक जित ताउ जी नेवा भाषा संचार यानी ती एकदमै रुचि दुमपति अले अनलिपा इमेज च्यानल नुपी माल दगा छौ सुचना थियोबले अले इमेज च्यानल वना अले अनुमनु कारण छुराबले के भाषा संचार नीति खता इमेज न्यूज एफएम उबले स्थापना जित छौ 2065 साल 2065 साले वो इमेज च्यानल वनु उबले उबले वसिबे नि खेबा जो लागि मार्यो पे अयो आवश्यकता न मक्का सामान्य संचारको लागि माउजुला छारा छ जुपी जी क्याम्पसै जाइन नेवा भाइ नीति जाइन अनलिपा लिपि थपु गुतिर गा जाइन नेपाल भाषा मंगा खला गा जाइन पत्रकार दपुर गा जाइन थन्टकन गुलिन जुयाछ न ओ दक्कै नेवा भाषा अले नेवा पासपिना पहे नेवा तेवे नीति जाजुया छौ जुला इमेज वन सेट कि जी भरि चप सुनौती ताको वो खेबाइ नीति खता अले अन अफु छुजुला छ जी नेवा भए परिच बुनु ज्या अले नेवा भए त माइव अले मेउ भए प्रति जु सम्मान देमा मेउ भए जी सिंकी मजु मेउ भए न जी बालक लामा तै पनि छौ थयो दुनियन से दुपदी जुला अनुवना सुरु रेडियो ज्याजो न्या कि बेला ब्याड हाउस को चलन खूब जुका ब्याड होला नेवा भस वा अले के भाषा दा यस्तो हुँदैछ ब्याड त्यस्तो हुँदैछ अले थमे हाना चा मेबी चाहिँ छुरा हो ब्याड हाउस हुँदो ब्याड हाउस छु ख त्यसले जी थै त वो समस्या ज्याजो थम चा त pronunciation स स अब गुको थ उच्चारण जुई तै पनि दुई शब्द गइति गुप्ती छेलियो उच्चारण गेना खेबा अझ बालक लाफै तै पनि जुल अले थो उच्चारण यो खमबले न एकदमै मेहनत याना मन त्यसमा गुको थ उच्चारण याइ खनि
एकदमै बालक उच्चारण एपिन्छ घेना यो खनि तैपरि विषयना याना अले ब्याडा हटाया त यो को कुत याना कसो हटाया त यो को कुत याना जित बसी बेन या मदन कृष्ण श्रेष्ठ भएको यो छौ अन्तर्वार्ता स्वेबले जिनेवान ख अले ठुली न खलाबले जिनेवा गाना सिधो जो भ्यान ठुर गादा यदि जित लुम अले बोला मा भाइ प्रति सम्मान खत भएको यो अले जिसम्म सञ्चारकर्मी जिबले हानमा जि मेरो भाइ प्रति अन्याय यामजिल जी अर्ना टाइपले यो कसित चिज जे म हो अझा जी म हो जी मेहनत या मार सुजा जिन मेबे छु जी मेहनत याना छु थ्या देख पता छ अनलि पै जु न सन्देश वे जी छालास मातृभाषा त्यो गुब्ले न टोटी मिजु मातृभाषा दियो नया खत मा भाइ दियो थयु परि वो मछिका दियो जी नया खत सिधै खत अब मनु त्यो ख्वाला थौकने छिथे नापिले यो कुखन्देर लाभ नेवा त दियो थाटे दियो दुजुला अले वो भ्याछौ बल्ल 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 मरेका अनलिप खेभाइयो र रह्यो बान्छ जोका भाषा यो पनि अभ्यास हो लेख र पूर्ण बिरामी थासे कमाइ थासे गुल्न व दिउ थायो है दोकासे रका यस्तो भयो र जुलाले 5 मिनट थाला र पछि अप व खनि थाला रन मरेका अले थयो उच्चारण दुख गरा सुधारेहरुका याना अले इमेज आनेवा त कम खेभाषा नहे बि प्राविधिक खेलेला सिनेवा त प्रि संख्याला एकदमै बाला बि प्राविधिक त दु नआइ पिनि लेख नेवा त एकदमै कम छाला छ तकले तरौं दयु जो भावै दयु प्रि समस्याको थ वे ओके ना जिब्री आत्मविश्वास मर्यो ख वो छौ देका थे तायो द अले एकदमै जो लागि चुनौती दयु प्रत्येक नेवा त नीति जिब्री चुनौती खता वो बुको थ जी खेबा बालक लायो आ छौ मेउ पुचलेउना जी जाउना सुनो दो वो पुचले न जुपडी प्रस्तुति जुपडी भ्या गुगथ बाला मेसु पाथे जी छारा से जो नेवा प वेबसाइट की नेवारगा अले जी सुनो नेवा ते बारे खलाइ बलेला बनुना नेवा ख नेवा ते के बारे खलाइगा छौ पुचलला मन्यन्त बेर मरो छारा छ मनु त निंक्यु नीति रेडे छम व्यक्ति छोना छौदु अले वो तैमा सकुसिम ख वो समाजको बारे सक्छु बारे नौना छौ पनि ख उयो थियो मखो थियो पनि वो प्रभाव मालियो कारण हैन तकले दिउ वे ख त वो बाहेक संसार दिउला छि निनिसा जाय निनिए न्याप्ले च्यालेन्ज दिउला जुया जला चुनौती खना जुला जस्तै असिसन चाहिँ त समग्र पत्रकारिता यो अवस्था चाहिँ सिन कति खना दिया विशेषना अझ नेवा पत्रकारिता ख नेवा पत्रकारिता यो खेला संघर्ष तिनी छारासा दगले संघर्ष दियो चिप्री टेलिभिजन ल्याख रेडियो ल्याख गोदु तैवेन खता अले गोदु पनि गुगथा न्याना जुन तैवेन खता बजारमा चित गुगथा रेस्पोन्स बिया सुन तैवेन खता बजारमा चित गुगथा सोया सुन बजारमा चित गुगथा सहयोग ज्ञाना सुन बजारमा चित गुली विज्ञापन बिया सुन तैवेन खता नेवा त्यो गुलिन सञ्चार माध्यम दु आर्थिक रूपमा टिके जित अझन थाको अवस्थाला दैदनी वो टिके जित थाको अवस्था दैवेन छि गुली तक न्याउनी फै तैपरि उकै नीति चुनौती खता बजारले ल्याख आर्थिक अवस्था ल्याख जै पनि प्रत्येक व्यक्ति पिनिगु नीति थयो छे चलेजी कथा यो पारिश्रमिक दैमाला यो पनि पारिश्रमिक उ कथा या व्यवस्था छिस या मफिया छनि इले छिके मनेला दु छरा से छिसन थुली म तास मे सुनाए छि थन दुपी छि सक्रिय जुएमा वो छि जिम्मेवारी खर्का छि यावला दु तर छिउप्री छे यदि समस्या जुल गाटा आसा अनल पछि मेउन जायमाला मेउ जायमा सरके छिउप्री दिमाग निखे जुल अले गुपरी ज्या भरिस छि त कमेना न कि उपाके बचाप छुकाब्दै गुपरी ज्या छि त कमेना न कि म तर छिउप्री मन्यु गु शान्ति नीति छि स जय राला वो भरि लानाउ अवस्था दयावे वो एकदमै दुखद जुल अझ आर्थिक रूपमा टिभ जुप्री अवस्था अझन पूर्ण रूपमा मरुपरी ल्याख जस्तै छिसँग नगटिने घुल्न चिज अवस्था यो विषयले खङ्कन दिला वो विषयले चाहिँ झिन्यवा खय पत्रकारिता ख त अझ भलङ्की त चाहिँ झिस चाहिँ छुया मालिरि झिस मेहनत त्यावला गुणस्तरीय उत्पादन ख वो त्यो झिउपरी कार्यक्रम उत्पादन बालामाला झिउपरी प्रत्येक संचार झिस घुल्न यही वो संचार उपरी एकदम क्वालिटी कम्युनिकेसन जिमाला अले क्वालिटी कम्युनिकेसन जुइ साथ कि समाज ओके प्रभाव वो समाज छित बिप्री वो सुवाख वो सुवान हिली आ छित सोया चुन अले वो छिस याना सुनो पनि संचार
उली प्रभावकारी जुया मोचन गराछ समाज पाखे अयुपरि रेस्पोन्स होइ मुख दक्ले नापा बुली संचार खेले दुपिङ ख संचार खेले दुपिङ सक्सिन न जिम्मेवार जुया थै थै जिम्मेवारी एकदमै बालको फुङका छि कोनी नीति जाइना नु खत थौ युपरि देउला छि संघर्ष खत छिस सम्भवतः छौ थै युपरि योको दहे छिस पामाल फु छौ बालाउपरि संचारकर्मी पनि अले बालाउ संचार गृह निश्चित संचार गृह स्थापित या नीति छिस मेहनत या माली तैला खत तर उली दया सोचन एकदमै बालको स्थापित जो संचार गृह तना छिस खनाउ होदु वो दियो छिस बालक जाइना होदु छित आर्थिक रूपमा तिब दयु कथन जुवौदु अले वो जुल गाता सल छित समस्या मन्त छिस छौ कार्यक्रम याव वो कार्यक्रम नीति छिस मार्केटिङ यावले वो मार्केट छित एकदमै बालक तिब्बत सल छिस याथे जाउन कार्यक्रम याफै दबु यो कार्यक्रम उत्तिक बढे ज्या छौदु आफ्नो कलाकार पनि दबली वेव वेक अप न्यू गुण किन्यो कार्यक्रम आफ्नो ज्या छौदु उके त टेलिभिजन हेउ उके त रेडियो माध्यममा प्रसारण याव आफ्नो ज्या छौदु बोले हम छौ साइडे संघर्ष धनी अले मेउ साइडे वो संघर्ष आ तापा मजुला वो संघर्ष कम ज्यावै तैपरि सन्देश अझ अनुभूति न दु बोले ख सक्सिन थैथो थास मेहनत थैथो थास समर्पण अझन यामानी दै यामानी अवस्था चाहिँ दु जस्तै छिस आएका छौ किसिमौ रिटर्न मोल धासला वो चीजे मेहनत याना चोना जी सस्टेन ज्याजन फैला फैम हो तर छौ गर्न जुइरा छ न मनि शक्ति न दैखनी दैउन दु गतिके राणाकालीन यो खला वो इले नेपाल भाषा छोए मजु तगाताउतको छिस न्याना वो छोए मजु अले छोया भनी मसु छोया न्याय मसु थुपी विषय जके वो इले पि मनोते बडी चिन्तनी विषय जु खसा ओइले पि न्यौलवाते ओइले पि साहित्य कमी पि ओइले पि संघर्ष यापि ओइले पि राजनीतिक त्यो पनि थ्रेजके चिन्तन खसला चेन्ज होइए म तर वेक अप इन स थय त पाना न थौए दि हौ थौए दि हौ जिसन उगै लागि चाहिँ थमिया स्या फुक न यो एकदमै यामा जतिके रेडियो नेपाली जीवन दबु नाका वो छौ कार्यक्रम हैन छौ आन्दोलन जुल वो आन्दोलन यो पनि स अझ तक न थया जन्दु छौ रेडियो कार्यक्रम यो वो मरे साट कियो मनुते दुख मनुते स बुली उके त थयो मने दिउ खाको थ काल दैपरि सिस्त न जुल बोले ख जी थौया इले माना सुनु छिस थौया इले मेहनत यामा छिस मा भाइ सेवा या अझ बोलन के खस छिस मेहनत यामा एकदम छिस मेहनत यामा जस्तै छिस चाहिँ अवस्था यो बारे न छि खला बला जुल आ चाहिँ नुपी मनु त जुन चाहिँ संचार खेले पत्रकारिता खेले वे त चाहे जुपी मनु डेरा छि छु सन्देश ब्यादि संचार ख यो थयोबरी ख गन न्याब्ले आकर्षण दो वे रुमका संचार ख यो संघर्ष खनि सुन्तिया ए बिदामरो मोनिया ए बिदामरो थयो तैथे छुन जुइमखो आ चाने न सोजुल लासा व्यामा अवस्था दो थयो अयो छुए मरेको न अले उके आ छिस गुली पारी समय कयास न दिउन ख वेफु दको संचार माध्यमले वेमखो यको देखे संचार माध्यमले वेफु आ भन कम गन मेठा जैना थयोबरी भाषा बायाहरुका नेपाल भाषा ज्याजो नेकिबी पास पिन्यो वो समर्पण न दु वो दुसा तबी न वो संचार खेले आकर्षण दु वो आकर्षण ल्याख अझन नुपी आफ्नो संचार खेले द्वाया वइ तर वेक अप नि द्वायाले आ संचार दिउ सुख वो विशेषिका द्वाउला छ एकदमै बालाई जस्तै त्याग र समर्पण चाहिँ यो कोइमा हो जित मालका मेबिन त माला खे भाषा संचार या खसाला गुण देखावला गाया गाउसला गुण देखावला मेपिसमे पाक्क छुयाफु मेपिसमे अलग तरिका छुयाफु मेपिसमे बालाको कम्युनिकेट गेना याफु मेपिसमे स गेना पाकेफु मेपिसमे उच्चारण गेना पाकेफु मेपिसमे कम्युनिकेसन स्किल त गेना जिस विकास याफु वइ आशा गर्दा छि नेवा भाषा याबले गे परिज मने गन थुमचिउ मा भाख मा भाषा छि त अजावे तिब आर्थिक रूपमा मेउ कथा तिब मबिफु मोबिल भाषा त बिना छि समर्पित जायामा कने छादा छ वो दिन वइ दैले ह अथौनेला पत्रकारिता बुन्यो त यो एकदम वनो छ आकर्षण न जुये रुंगला बना द्वाय जुला अपवे जुला जीवले असा बना दाउन मक्त जुबली विषयले ह त्याउरी खसा व्यवस्थापन जुला रुचिले ह थो संचार जुला बोले ह संचार उपरि बारे पचप ट्रेनिङ कया लिप पचप थमेशा बना द्वाय जुला बना द्वाय वो थ्वे ख्य नीति खरगा थ द्वाय खरे खसा ठीक जो थयो ख्य छुका वो निश्चित जिमा थ संचार नीति खल मखला वो निश्चित जिमा सारा संचार दियो यो पे अन
समर्पण निसे वो जिसा नका नाजो दैथे सु बिदा दियो तै मुखु निसे क्या छुए थइबरी यहाँ थ मेसा दैथे जापरी वो सुख आराम अथे मजिफु भला वो मजिउले हना आ वरिष्ठ तारुङका न छ्याउ ज्याउ तरिकाले वे ज्याउ नि आ ज्या एकदमै आराम एकदमै याउ सोपरी जाम हो थाकु ज्याख तिनी ज्या सुनिमा वो थयु इ दयु न दै मुखु ज्याख वो दक्को बिचाइना जी संसारे नीति ख थयु वो निष्कर्ष साथ ध्वाएमा अलि ठिकै जी अलि ठिकै जी ठिकै न समर्पण दतलाले ठिकै जी समर्पण दतलाले छिस न्यावै खेलेन मनन से समर्पित ज्या ज्याबेला ठिकै मजी प्रि ला जी म जो चिसा चोसाबो खलान दिला हाक्न खला बला निरन्तरता या सगुन बाजु मेजमे ज्याजुले हाक्नसका बचाको ब्रेक या इ जुइतेङ उदु त बचाको दिपा हाक्न दिउँदनीको खला बला न्याबे गइजी आरास पल्ख दिपा सगुमी भाजु मेजबे त बचाको दिपालीपा हाक्नसका ज्याजुले लस्कु स्याना चुना छिकपिन्छ सोयाजना दिगु दु ज्याजो सेलेफ स्टक टाइम अलि ठौं या ठुकु ज्याजो संजिमस लोकं भामा मिहालामी संचारकर्मी नाप नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया उपाध्यक्ष पाजु सुरजबीर बजाचार्य नाप खनाबला या नाचनु दु चासा हाक्न वेक नाप ल्याउँदनीको खनाबला या आज नि छिस पत्रकारिता विषयले एकै खलाहरू न आज छम छिलासम्म संगीत क्षेत्र न चाहिँ उति गए ना बेबे छु न त संगीत क्षेत्र चाहिँ छि घटना इन्ट्रिज ल संगीत क्षेत्र भएला म हो संगीत क्षेत्र न वे नाच देखे संचार व संगीत जो जीवन यो लपु जो जीवन यो पनि मन दक्लै कोसाबले ख्या दिउ ख संगीत ताख त छुयो जुल लसे अनि ज्या मखु छुयो व हालिवे ख मचान से मदो नापा परिवार न भरि ज थुकन संगीत चुकाब दुपिन दु जुल बाजे पिन उक्थाय चुकाब दुपिन बाएन मदो अले तबाना सारे रुचि हेरिडिटी दुजुल तर दयाना गेजुलास वो इले अझिया त एकदमै मय कारण छुरास संगीत खेले जुपि मनो त ठीक मजो त युपरि अझियो इले युपरि छौ गु प्रभाव ख वो प्रभाव हटे मजो अले आ मतलबले न पजपचा हाला तर आ परिवार उली ध्यान मय मयबले अले खासै सुनम मजो का अले अनलिपा रेड छोची स्कूले बनातो ले खमी आलो दल्नु म उले हिंदी में दिल फिल्म या चौका अले खम्बे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है ना फिल्म वो में सब दु अले उले ललित पासा सम्न दोगा वो पासा आ तो संसारै मरो मन त अले वो पासा वे रुंगा छु लाछ वो मे आलु नीति परिचा बाकी थे जापरी मे आलु नीति परिचा वो प्रेरित या थे जापरी वातावरण वो पासे बाखे दुख जिथौ ना कया अले वे कहिवे संगत जियन खम्बे जैसी खड़िएर गामी हालो जुला अले अनलिपा मेउ दियो क्याम्पसे वो पार्न क्याम्पसे थपिला स्कुले बनास्नु तिनी अले वे ललिते पासा बसन्त डंगोल पार्न क्याम्पसे बनाजौ अले नेवी संघ यो पनि ग्रुप हेगा अले म्याल्यु क्याम्पसे न म्यालमाली तका खजुला क्याम्पसे न म्यालमाली तका खजुबले अले क्याम्पसे वेलकम पार्टी हेगा वो नुभी विद्यार्थी बिन दलसको स्याउने दिजु अले अन छक सुठे चाहिँ जति माया लाए पनि तकामे हाला अले निने चाहिँ प्रीत बिना यो भन कुमार कान्छा यो वो निफुमे हाला वो लेख थुक त न्याउनु ख तर सेक्युर या केना अले परिवार हाना वो कथा माहौल मरुनी अले मे आलु बडी बडी पिने आलु ल जाउलो तर आवट इले जाजो न कम अले समर्पण ध्यान अपास कय वो लफु ए मोलु थे जापरी अवस्था ख क्याम्पसे वो नुंगा सूरज बेंजनकार नाप्लता अले सूरज बेंजनकार नापस्नु अमरराज शर्मा इन्द्र बेंजनकार अले धर्म महर्जन थे जाउ छौ पुछ उले वो सोनिगा साहित्य पालाय हन नाकामा उ पुछ पाखे क्याम्पस नुंगा अले क्याम्पसे निभा साहित्य पालख मे तेने बेला कासायो अले दक्ले नापा सम्म मेम शैलेन्द्र डंगोल पासा वेकन मे हालामी कथा मसु मिन वन क्याम्पस सोनिगा साहित्य पालख वेकला भाग्य दियो अले अनलिपा सूरज व जी पाके जी अमर रायो लसे मे हाला मतिना या परिभाषा मथु म छन्त प्रेम या व्याख्या गथिया जिन विक्रम साके छेदि अले वो मे हाला जी हपा शिरपात्याका सूरज सुलाका समितिको पहल दाउ मे हाला बेस्ट भोकलिस्टको का अले मेउ वर्ष अमर रायना पा हान नाप्लाबले तुमे उखन तिनी रेकर्ड न जुल दोहला पाना प्याउला तनु मछिदत वैता जी मखंगु जियामा तस्कयमा
ए यम थोमे हाला उब्ले थोमे हाला थोमे बेस्ट भोकलिस्ट शेर्पा क्या खाना जस्तै गयो अनुभव जुल अब एकदमै गजब अनुभव छारा छ जी उली समर्पित गाना जी मधे उब्ले न सही खाऊ ख सही पनि वातावरण न चुला मुखो अले अन छफु में क्याम्पस माहौल निभा में धेरै बेला कासा सोनिगा साहित्य पाला बाके बोती अले उब्ले यानो पनि मेहनती उल्या ख अले थो सिरपा क्यारुंगा अले भरि चल्न चाला अले छेन भरि च ध्यान हुन अले छेन भरि चल्न चाला अले उब्ले हार्मोनियम छ जना आएका अले हार्मोनियम छ जना आया अले हार्मोनियम छ जना आया यहाँ पछि बिदि अभ्यास या प्रिजा यहाँ छ अले अनलिपा अब दक्ले नापा बेस्ट भोकलिस्ट के दूंगा आमी सब रिकॉर्डिंग आमाले देउ खजुला भूपेन्द्र बज्राचार्य जुला अले भूपेन्द्र बज्राचार्य वेकला अरेंजर ना दियो छफु में वो नचे गली में देने वाला का सदाव से हालो छफु में दूगा बरसे जो बरसात सुपैस घन घोरा छ बरसे जो छ गगने गरजे जो बरसे जो बरसात सुपैस घन घोरा छ बरसे जो थोमे सब उले रेकर्ड याना का थोमे चले जुला ये कला वहिले एफएम थो अले थोला वामोया एकदमै समस्या जो आछौ इले कान्छा गुर्जो अकेला लसे हना योग रत्न साके छ दिब्री में अले तबायु माध्यम तबायु 5 मिनट आपलना थोमे सब रेकर्ड यारका खज्या अले ओके हिंदी शब्द प्रभाव छ अपदो अले अमरैना बचना पदिबदी हिला थोमे सब रेकर्डिङ याना अले सुलाका समेचा पिदनी जुला सूरज बिजिनकारी एकल संगीत है अले उके जीसी पे देना चना तापरी में सब चया सुत सुदोष बिजिन ताप में सब चया जीसी पे देना चना अले जित हालिउ नीति वलका उजबले अले वो मेला सिरुङ कायो कल्पना जुला मनु त सुजा मन्तव मनु त के सेन्स दु यदि मनु त यदि मरे रुङका न चाहिउ खसा अले उ त जिन्दगी भर सुनाना वास्तवमा त कम से कम मरे रुङका खल वास्तैना बियो त्यसै जावपरि पाकिस्तानी संगीत खेले जिस अयोपली में यो पनि सिरुङ गायो कल्पना यो पनि नेवा खेले कम अले छपु प्रयोग न जुइफुर गा थैपरि में चयो सु अथे मरुपरि इले कल्पना हैन अले वो मेन मनते त यो परि में लाता थुको त यहाँ हुन अले लिपा एकदमै कम का करिब न्याद गुलगले छिदन जुलजी वो छपु में लागिएन अयोपरि अवस्था होला अले छौ यो पार यो ज्ञानपुर स्टाइल हजुर न वे प्रसंगे भएर त्यो ज्ञानपुर स्टाइल यो कन्सेप्ट चाहिँ छिको दिमागै गर्न होला ज्ञानपुर स्टाइल मेला दसमा जेस मोनुटेसमा छिट सायद मसिवे अझ थमे अझ मसिक त अझ सिगो बिउ थुकपाकिला छिउदिउ थन तले अले छिटवा लिकला अब नापा रेडियो वो थो छपजी पनि हो मेन जो ज्ञानपुर स्टाइल छम्पासा निङको द ग्याङनम स्टाइल निङको अले वहिले वो 1 अर्ब अथि रेकर्ड मजुनी एकदम लोकप्रिय जो आछौ मेख यो कुछ ना जो मेख तर अर्थिङ मजुनी अले वो में जित निङको बले वो में जितावे नि अवसन ला हाजुगा नि जिउ ताओ अच्छा से कोरियन भाजुला अब निनी पिन तला यहाँ म्युजिक यो भा मुआर वो सपना प्रमाणित जुला जिनि अवसन तल अले जित ताओ थोमे त नि अवसन देखो सके जी तेथे मतिलुला वो देखियो मतिलु प्रि कारण लियो अन मेउ मक्का जी मनते स ये की जिउ मे मनते स ये की छुएम हो खाली नेवा बेलाई पनि यो संख्या कम जुला संगीत छौ प्रभावकारी माध्यम खत अले आथो ज्ञानपुर स्टाइल ग्याङनम स्टाइल लसे देखफत्ता छ सुया मनते स ये कल गरा छ वो टिनेजर जस्तै टिम ग्रुप वो ग्रुपमा ये की जी अले वो ग्रुपमा एक लासा नेवा बेलाई म पिन्छ कम से कम नेवा में नि वो उद्देश्य चाहिँ उलेस के नेवा में निङक्यु नीति छफुत कोशिश या त युज के खत आ छुए मला छुएउना आ छिउला पेंगुलाइन ना जिन्यु लाइन उपरि अप संस्कृतिला आयो नि न्यू लाइन ना सुंगु अन्तरा सुंगु लाइन ना सुंगु अन्तरा बोला आ छब बाहगा 36 37 40 लाइन 40 छब बाह अले बाह चोया व बाह न बज फन्नी जिमाल बज न्याय सुनि जिमाल छन त खसानी से थोमन्ने स्वा होला दसा छुजुल छ हे न्हन्य लुल पौचोया मतिनाया छन त बितजी वया तुति खात कथु सुत छुजु
थुबरी भतिजा यहाँ फन दैमा यही पुछनी मा थुबरी चुएला सिरल चुएतल चोया आ रेकर्डिङ गेन आयो सारा सब म्याल्यु कल्चर नल पात्ने चिल्ला चिल्ला जना म्याल्यु छि कल्चर मखो आ वो मेला एकदमै चिल्ला जना एकदमै यहाँ हाई पिचे गजब सा हाला तो मेदु लगातार हाला तो मेदु कन्टिन्युअस गाउना अले प्र्याक्टिस याना गे जुइ छ प्र्याक्टिस याना अले वो छु प्रोफेसनल स्टुडियोले रेकर्ड यानो मे मक्का व इमेज उपटिए प्रोडक्सन स्टुडियो दियो इमेज प्रोग्राम रेकर्ड या स्टुडियोले रेकर्डिङ यानोगा अन भूमिराज श्रेष्ठ राम पासम दुगा अले जे थोरै मेजप चोइ दु ग्याङगम स्टाइल उलो से नेवामे आ श्रेष्ठ खत तराने चो मात्र नेवाबेमा सका एसाना नेवाते के छु थइ परि त्यो समर्पण दियो मे पिनि अथे रेकर्डिङ जुबले पिनि उपरि जुला या मजुला अफिसु टाइम अफिसु सम्पत्ति खर्च जुथे जुला अले अनसे पास पिस जुजु का या तेथे जुलका आ सुरु यानो बेला एकदमै थाकु बल्ल तल यहाँ टेक कया आए न वो में सिरे के दूंगा अले वो में अयो एक को फैसली दुपरी स्टूडियो मक्ता वानो गुली फैसली दुखा उके वो में दो फाइनल जुला अल ठीक जुला गरे अले वो साइवे भिडियो ले मर जाना वो उपरी भिडियो ले मर जाना अले पोस्ट यानागा पोस्ट यासर के लिबो कॉपीराइट यो कारण हैन दक्को छक्न गायब कवा ज्ञान ज्ञात हान छु जीव खला समस्या जी अले अनलिप लिरिक्स तयार वो पोस्ट जो शायद के तत्काल वो पनि रेस्पोन्स गजब रेस्पोन्स होगा एकदमै छौ मुन्यमी न्यू संख्या कमजो दक्वेस्न न्यू दक्को अजु चाओ दक्वेस्यु पाखे एकदमै ध्यान आकर्षण वो मे दत थे जाउ परि गो अनुभव जलो वो गजबको अनुभव है खका जिन्दगी अझै पनि अनुभव दियो एकदमै कमजोर जुइका एकदमै प्रत्येक मोबाइलले छौ नेपाली फिल्म याला वो कर्मा यो पनि क्यारेक्टर है अनु वो रिङटोन है थल ज्ञान पुस्तक वो फिल्म जी लिपसना ताबे सोना वो उली व्यापक जुल अले व्यापक छौ टिनेजर्स तेउ लागि नपर्ने व्यापी सुनानेवा भए प्रति उली चिउता तया छ मोर वेक अप इन तरगा थयो तर थोमी अर्म जुलका थोमी यहाँ थकालिन से कोकाली तक चिरगपी मस्त तक्कन यो परि मे जुल आ वो मे देखियो लेखला छौ सफलताला जुए जुल अले च्यालेन्ज में छुवल्ला छ मंगले सहकारी उपरि छौ कार्यक्रम जुजुला कार्यक्रम में हाल त सत ल आ समस्या छ आज जिलाउन टेकया यानो टेकया नो टेक आउन अथे सुर मिलायो ठंग जो अपनी सुविधा दु मुक्त हालो मेहनत ना हालो खत तर मिले मजो ल्यायो हानस का हाला यानो दुजुला आ सकिसना एक साइड किला दबली बना लावन माला अले बच्चा अभ्यास नो अलेका तर वो हाला छको हाला अले हानो वान्स मोर हाला सारा फर्स्ट टाइम हालो जुल वान्स मोर हाला हानो हाला आ उली चिला दना में हाला वान्स मोर हाला हानस को हाल्यो उले प्राय दबली निको हालाका अले लिपा अभ्यास हालो योको लिपा तिनी जी दबली हाल्नुगा न योको लिपा तिनी जी वो क्यानपुर स्टाइल हाउ भरि चाहिँ थय त भरि चाहिँ न्याय जुल थेसुगा हाल्फु दियो योको लिपा थेसु नेवाला थाको एकदमै थाको यो लेख दबु उपति डिमान्ड लेख हालो के खत तर थयो चित्त त्यो चाहिँ यो कुलिपच के जी वो वो उली जुका हालो दियो चाहिँ यो कुलिपच के ख तर त्यसको अझु चाहिँ रेस्पोन्सलाई एकदम एकदमै अझु चाहिँ पुछो अनुभव वो मे जिन्दगी बिउ दु त्यसको तर वहाँ पाछौ बिउ दु जस्तै छि अले थोदुंगा छौ मेउ मेना छि पिगान दिला बुदिया भिन्टुना वो मेउपति सिलसिला चाहिँ तरौ छौ ज्याजो न छि याना दिला तो बुदियु भिन्टुना यु मेयुपति कन्सेप्ट चाहिँ घटना विकास होला बुदिया भिन्टुना मे दक्ले नापाला वो सशस्त्र प्रहरी छौ कार्यक्रम जिउदु अले फिरोज बज्राचार्य राजीव बज्राचार्य सशस्त्र प्रहरी अब एक छमा बालामा नृत्य निर्देशक अले छमा उला प्याख या एकदमै बालाम कलाकार लखाय खता सशस्त्र प्रहरी युपरि कार्यक्रममा वेकला नेवा छौ नेवेउ जंको यो छौ सीनमा तगा फिरोज या त दया दिउ जार्न अले फिरोज त दया दिबले फिरोज न जित जंको यो मेसपो चेमाउ हालमाउ तगा दया दिला अले वो फिरोज छौ अरेन्जमेन्ट देना तौली जंको यो मे चया जंको यो मे देव पत्नी देके वना
अन्नया सवाकया द्यद्यपति देखेवना यम पाजुङ भुइका देद्य चाहिल थथे दुका अले वो दबली के न्यूज जुल दबली के न्यूज जुनगा अले चुता मरे आउना लिपा वो मेन नोबले थोमे गथे कि जंगुई में खसला मचा जंगुई में जुल जीवने छक थुके त जन्मदिन में देख माले अले में देखा थो कम से कम न हैप्पी बर्थडे टु यु ह्याम म पनि छु अयो पनि उली मिछि महत्वाकांक्षा न दु मखो तर हैप्पी बर्थडे ह्याम आको थयो भाषा छु शुभकामना बिउ छौ सफु मे दस जु उसमे न मरु मखो तर आजुबरी विचार चाहिँ छिसो तिनतना बिबले भुलिन भाव थयो नुगले तै उदकको भाव दिएको छु तका मति तया छु वन ज्ञानको स्टाइल थाया ख वो सुंगु सुंगु न्यू न्यू पिंगु पिंगु लाइन यो कन्सेप्ट्स में पक्का सुई निजो सुई सोजो दु लाइन अले वन छिसो गुली तक बिचाए छिसो अवश्य अपना बिचाया फ तर गुली तक छिसो आथौ तक बिचाया फु उदकके छिसो बिन्तुना बिउनिति बिचाया उदकको छोया अले जुगल नंगल दाजु त नाप्लाना जुगल नंगल संगीतकार सम बालामा एरेन्जर वेक त नाप्ला ढुंका अले जी वो गु लसे छेना त यो ख मंगल धुनिया लसे वो मंगल धुनिया त अझ एकदमै पक्का स्वरूप गेजी मंगल धुनियो वो मंगल धुनी स्वरूपै हेउनी तिन वेकला एकदमै मेहनत याना दिला गालिना दिला लिसे थोमे छजगा हाल्यो महो थोमे दक्कैसे हाल्यो मे देकेमा तगा तयादीमा वेक ख अले वेकला अर्धयादी ढुंका आमी त सरल यामाला शाब्दिक रूपमा सरल मक्की हालिबेले सरल जुइमाला अले हालिबेले सरल जुइ दियोला शासक काठाना देमाला वो शासक क्याउनी से क्या वो उच्चारण गेना अफुके याक्यु कम से कम जी हाउप्री नेनी ब्ले मेला हाली अफुप्री मेखनी सिम्पल मेखनी तयो जुइमा तयो पनि मति लुया अले उके त अझ सिम्पल या जुला अले उ मे हाला रेकर्डिङ जुला रेकर्डिङ ज्या पोस्ट जुला अले पोस्ट रुंगा ओ मे रेस्पोन्स न एकदमै बाला त एकदमै नेवा खेले छपो जाउ मे मावे खदै थे जाउ पनि थे जा अछि थिंक यु पनि सुवा ज अनुभव जुला अले ओ मे पनि बारे कु कथा चर्चा जाउला छम रबिन्सन कंसाकार वेक वो बुदिया भित्र मे कासाना बोति के दिम ख वेक न कभर हेना दिला छौ मेसेज छ दिला कभर हेना दिला अले अनलिपा अथके त किमक्सा कभर सङ कम्पिटिसन छ याले छु देखे मति लुला वो कभर मिनिने रुंगा अले जुगल लाइन अपन खजुला अले जुगल लाइन काजु याव खसा छफु मे रेकर्डिङ युपरी जी थना व्यवस्था या आर्टो म्युजिक रेकर्डिङ स्टुडियो छफु मे युपरी पुरस्कार शिरपा जिते तका देह दिला ताबलेला आउली जुन गाल समस्या मन त अले चीज टेलिभिजन एम्प्री सुरेश मल्ल वेक नापन खजुले आस जी छन टेलिभिजन तेगा खजुले आज अनाउन्समेन्ट या तयार जुला तर अनाउन्समेन्ट गना या तका खजुले अले पेज 3 या दर्शनवीर नापन खजुला अले पेज 3 पाखे थो कासैपरि गोसागवे दुईपरि खजुला थुली जी ढुंगाली अले थो कासा अनाउन्समेन्ट जुला अनाउन्समेन्ट जी ढुंगा अले थो थुकी व्यापकता अनसुर जुला थोमी पनि व्यापकता अनसुर जुला म्युजिक भिडियो छ उबले देखे मफु जोसा सम्भवतः जिन तनी जी उबले थोमी हाफी गु सचिव नि समला कासा बोति के दिपे जुला ओके मध्ये नि सम नि पेमला मस्त दो चिचिर गपी मस्त दो अले मे पनि तर गपी दो विदेशी सुनाचो पनि आफ्नो नेवातेस थोमी हाला कम्पिटिसन पाके दियो दो बोले अख अमेरिका समेसमा पाके दिला सो छि जिमठा टवाला न दुरा थेस्तो है जिमठा अमेरिका न पाकाउ दो तैथे दा उली थिंक वो ग्रहण या एकदमै ग्रहण या पनि मे अले उबले वो म्युजिक भिडियो छौन प्याउल म्युजिक भिडियो न सिम्पल वो मोडल मतसे छारा सक्सी युनिटी भिन्दना देशना चो मे जिमा छमेस युनिटी मजिमा गा अथि मोडल सुना मतसे याना खत बुदिया भिन्दना मे कासा वो अनाउन्समेन्ट जिरुङ गायो उत्साहला एकदमै व्यापक जुल सुरु थमेस्या वो सक्रिय ज्या जाइना सुना दर्शनवीर नापा सक्रिय ज्या जाइना सुना लिपा संख्या बढे जावला कन्सेप्ट कथा मे पोस्ट या गेना त युपरि मनुते मन को सापि सक्सिउन वो कथा नि सजवावला थरना या थोख प्रोसेस वो बाहेक न जिस भिडियो गेना देखियो भिडियो न अति सिम्पल उके छु चार्ज सुन फिल्म वाला थइवे मोबाइल मा भिडियो देखा दिस वो जिमु पेज पोस्ट हैन छ वो इन्फ्युजुला त्यसले लाउजुला उली सिम्पल तरिका जुला यासा वो गु उत्साह दुख वो उत्साह एकदमै बालाको त अन्तिम जाजो तक थ्योबले अन भ्यूज पाखेन समेस्ता लियो यो खजुला भ्यूज पाखेन समेस्ता लियो पनि जाजुला अले भ्यूज या नीति न छ टेलिभिजन पुरस्कार यो जाजुला संख्या 121 देर हुँगाला छफु मेजके पुरस्कार बिया गातला देखेन खजुला
어서 냐푸 지비 가나 아르토미자 미 피푸미 announcement यार त्याबले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ द्या दै मुक्त सु नाप्ला त सु लिउला त सु लिया लिउला त सुना हपा त्यागला सु न्यागुको थासे वो दै मुक्त न्याम तकले बाना पिले नेपाल भाषा खेले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तर छिसन ना अनाउन्समेन्ट यानो ल्याखला दक्ले पुए वो छौ संकेत ल्याखला वना तर छिसन अरि मराउ ल्याउ छु न्याम दक्ले बाना पि लियो त युजुल न्याम दक्ले बाना पि लियो ज्या कोचाला वेक अप मे रेकर्डिङ यु जान कोचाला अब छौ ज्याजो देउ वेक अप वो मेचा पिथनी छौ ज्याजो बागनी वो ज्याजो नीति डेट कोची ढुंका न छौ अथे कारण जुबले छिसन वो उली अथिना या मुफ्त अब वो छौ ज्याजो बागनी बुदिया भित्र मेसा उकै टार्गेट चाहिँ आगुले याउ याक नै जी सारा सथो मे रेकर्डिङ द कुछ कोचार गयो ल खाली वो इले छित ज्याजो नीति तिबा ब्यादिपि वेक अप तन लुमंक्यु दहिपदि छौ विचार न दर्शनवीर लिसे जुगललाई लिसे जिमि सोमेशान सला ब्याना सबले उलिमिछि गालिया पे दुगथे कि वो ज्याजोलेला छिस ज्याजो न्याकी पिन छमेज गेम हो रेडियो गुलिन छि पासमि दु संचार खेले गुलिन छि पासमि नोना छ बिदु ज्याजो न्याकमी पिए उलिमिछि तया यानोने तु थकाली पिन छे नुपि तक दकोत्या यानो जा उलिमिछि सिन गालिया दु बुदिया बिदुना मे कासा युपदि वो अन्तिम कार्यक्रम लागि अझा सकिसनसको लुमंके थयु ल्याखन व ज्याजो भरिस तचा जुइ अले तचा जुइ पनि ज्याजोले भरिस अप मेहनत भरिस अप आर्थिक स्रोत न मालो व दको ल्याखन खत तर याक्नै जुइ हाँ चाहिँ ज्याजो या इना लगभग कोचारिङ हुनु सोगुम बाजमेज पनि लागि छु सन्देश दशची तयारी भए समर्पित एकदमै समर्पित ज्या न्याउना छ मलाई दया दोजुला वो समर्पणे दक्ले सुवा माउदियो सोकुमी पिनियो जुला यनामी पिनियो जुला संचार या खेले जुसा सु लक्षित श्रोता खवेको पिनियो जुला सक्सिन उकथा तिब बिमा सक्ले सक्रिय जुया बिमा गथि कि छफु मे तयार जुला वो मे छित ये साथ कि गति छिस रेस्पोन्स पियादी प्रत्येक व्यक्ति यो ज्या उकथा यहाँ रेस्पोन्स समाज वनि माल सम कलाकार म्याउ नीति न थाकु सम संचारकर्मी म्याउ नीति न थाकु संचार गृह सञ्चालन नीति न थाकु उकि नेवा भाषा संचार जुयाछौँ दशा वो संचार गृह गु ख वो संचार माध्यम गु ख वो संचार माध्यम त समाज न तिब बिमा आर्थिक रूपमा न तिब बिमा अले आर्थिक रूपमा तिब बि दियो सिटक मुक्त न विज्ञापन निसे मेमो लाभला दैया जुला लिसे छुन कथा या सृजना जुबले वो सृजना त न तिब बिमा वो सृजना त न हपा बिमा वो सृजना त न समालोचना याना बिउ ज्या सक्सिन याना बिमा अले अटिजुल लगाता छ कलाकारिता खेलाउन छ तको खेले छौ ताजापन ह्याब्लेन दया सुनि छौ सक्रिय व्यक्ति पनि ह्याब्लेन दया सुनि मनो त तनाउनी म हो ओके छम व्यक्ति सक्रिय ज्या मगा समाज सक्रिय ज्या बिमा अले वो समाज सक्रिय जो ल्याख छम व्यक्ति गु योगदान समाज त यही अले वो योगदान समाज नीति तस्म बाला परि योगदान जुने बोले छौ सफु पिदन नास समाज बनाबियो छौ ज्याजो टेलिभिजन नेबल नास समाज सोयाबियो सफु नुमे पिदन नास समाज न्यानाबियो छौ रेडियो ज्याजो समाज न्यानाबियो दक्को ज्या समाज पाखे जिमा वो क्रियाशीलता वो ध्यानाकर्षण समाज न्याब्ले यानाचनमा उलियाना दिलत गादा सक्सिउ नीति सुसक्रिय सुन्यने दो सक्सिउ नीति एकदमै बालाई हपाए अनुभव जी अले शरीर न्याब्ले न्याउना चाहिँ न्याब्ले छु या तै पनि वो शक्ति न दया छ नि यको चोसा बाउ खलान दिले छिस थाउ मुवंगु ए बियाथन स्टुडियो चाहिदिला ओके निति यको सुबाले नप नेपाल च्यानल परिवार पाखे त छिचरंगु मति नाइ छि सौ छित ललास यको सुबा अले नेपाल च्यानल न गु पिलो होला पिलोए खतय नेपाल च्यानल यो प्रभाव जिन अनुभव यानो दो वो प्रभाव अझ व्यापक जिमा अले नेपाल भाषा संचार अथे चुनौती गाल जिस खना दुना गुजुला अझागु भुलिन चुनौती भई वो दक्को चुनौती पार्याना याउने फेमा मा भए संचार माध्यम नेपाल दक्ले बाला संचार माध्यम जिमा थे जिबा हेको भितन छिटन सुबा सोकुमी बाजुमेज बे ठाउँ या ठुकु ज्याजोसँग जिमसँग लोकम भामु मिहालामी लाप संचारकर्मी अले नाप नेवा राष्ट्रिय पत्रकार दबु उपाध्यक्ष सुरजवीर बज्राचार्य नापंगो खलाबाला छिकबिनको न्याने न्याबया छिकबिन सन वेको विषयले यको खन्त सिका दिला दैको पलासा कासे ठाउँ या ठुकु ज्याजोसँग जि सुशील साइना बायाउनीको जमफना जुना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाचना दिस सुबा